पहिलाव jotonw no lamsogo जों दिनै आपडेट नागिरनाय लायनाय दिल्लीनि आपडेटआवनो निरंनो काइसा जबनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बोखाख्रिखे सफैमानिनोबो जों ओ जागायावनो नायनायलायसिनाय भिडिअनो पाइथाक जरा नायलायदि निरक ओ काइसा जागागोसि निरंनो जत नोटिफिकेशन काइसा काइसा गरनायबा हाइनि बागै किसा लं फन ओंगै मागै हाइनि बागै निरक भिडिअनो पाइथाक जरा नायलायदि ते निरकनि फ्रेन्ड्सनो शेयर खालायदि जे गभर्नमेन्ट जब सेन्ट्रेल जब निनो नायतो गै तंनाय रक ओंके nirokni bagino omo job inke job notification katal sokhaimani omno जों नायनायलायनाय nirokni bagai jotono omo eligible ngai or jagako apply khaigani bagai ITI haikaba experience bo hairok nangya mungsano tabo nirok 10 class 10 pass khlaijak nkene nirok o jagao apply khlai manai inke जों kono kisa details rok naginai baike apply khainai rok tei vacancy rok Poni details kisa nainelene apana asu video long khayagi kisa short kene nainelai sinai o post ne bamang ke office assistant office attendant post ne bamang amo Nabard ni tei najangnai amo kaisa notification nokrmani Nabard ni full form de National Bank for Agriculture and Rural Development inke omno apply khaigani bagai 2nd October 2024 ni siming khlaiye 21st October 2024 jora nirok online apply khlai manai omono apply khaigani bagai fee rok ke 50 taka maronai JST roni bagai exam ke November hairogo exam solenai November ni 21 ro ke tabo omono details je total vacancy or jaga rojaknai hapane जों ST roni bagai je tirprani no kaisa na nainelene tirpra go 24 ni go naidi vacancy khoroksa joto goi milega UR mane joto no je apply khaimaga UR onke nirok ST fana vacancy najagai mao nirokni exam qualifying hangke nirok khoroksa hi vacancy nugui tongfana nirok wana jangnai kokre nirok exam baisi omoke jephro jagano je qualifying hangke hoino state of anu sogui mao je brokni buksa jaga o jaga go sogui nei bahaida total vacancy 108 108 jona vacancy najangnai vacancy tongnai engete boni details obo जों nainelainai nirok video no paithak jora nailidi baike apply khainai जों konobo nainelainai step by step kisa nirokni bagai next update rogo tobai phainai baike apply khainai form fill up roni konobo process rok phunugui ronai nirok video in description obo link rok nugui manai nirok apply khainai hinge tei omo notification obo nirok video in description nugui manai nirok check khagi nailai video in description o tini na update o nirokni bagai private job roni bo tobai phaijak tei interview ni bagai bo tobai phaijak je district high court je omo hai sekang puilago class 8 pass hingkene apply khaimago hi romani district wise ke najangmani district court ni bo khakri bo sopaijak tongo जों kono bo interview roni bagai tei type test roni bagai bo naileinai bwskangni update o hingkene nirok omono nailegrade eligible ni rokno tesimpro samani eligible hingke 10 pass je madhyamik haikaba metric pass hingkene nirok je kono board ni engei bo apply khlai manai state ni haikaba central ni je board joto board ni no o jaga ba apply khaigani bagai eligible ngo nirok madhyamik pass ungphane October 1st October 2024 ni bisingono result sarogoi result out ongjak hingkeba eligible ngai जों age no nai hangke nirokni bosor 18 years ni siming apply khlai manai je ST roni bagai hingke relaxation tongnai 35 years tongphano te 5 year relaxation hingke 40 years jora hingke nirokomono apply khlai manai oro jaga nirok apply khaigani bagai declaration bo ma upload ma khainai haini bagai upload khaigani nirok declaration bahaike suinai bo hairok bo nirok video no paithak jora nailedi nirok jotono nugui manai main topic o जों thang hangke
language proficiency test nirok je exam rogani tama topic tongnai online te exam rogani go ke first name of the objective type ke exam maronai question 30 tongnai te 30 mark kaisa 1 mark omai ke rojanai test of reasoning go 30 ni te mark bu 30 ni English language ni go 30 te mark bu 30 general awareness 30 te mark bu 30 numerical ability 30 total question tongnai 120 te maximum mark 120 total duration hai ko minute je gonta exam ma songnai 90 minute exam ni rogoi manai English language te Hindi baibu rogoi manai negative mark bu o jaga o tongnai for every wrong answer one kaisa nironi answer kaibri sayang hangke 1 mark katangai thangnai penalty om haike tongnai inke nirok exam rogani go sian ke roladi je exam phro application fee non refundable nirokte komono charge maronai government fee 50 টাকা ke je st roni boge inke maronai je others roknke 450 rupees maronai Tripurani hinge bo jaga o exam maronai naidi Agartala o exam maronai salary rok jotonw details ke rojak o jagani rok nugui manai 32000 haigeba 37700 20 বছর পরে te tomatomai allowance rok manai o jaga jotonw roi rojak dearness allowance local compensatory te house rent allowance om hairok jotonw tongnai 35000 approx salary rok tongnai nirok sak baitang apply khaigani ke bahai khainai kono jeng process naigani ke nirok mobile bai ne apply khailai manai rotate khaigi mobile no nirok no ang next update o bahai apply khainai mobile bai bono ko kono goi ronai photo 4.5 cm ngani nangnai te video tongani height tongani nangnai 3.5 asuk center tongkene nirok photo upload khlai manai signature ro black ngani nangnai black ink omhai ngani nangnai te left hand buma ronai black hai kaba blue bai ngnai declaration bu upload ma khainai declaration bahai ke suinai bono boni rongno kono goi ronai tabok naidi segang puila ni rok declaration suyani go I romani pore ni oni bumung suidi te bon pore hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct true and valid I will present the supporting documents as and when required omai ke ni rok sui maronai age bono upload ma khainai nori mobile by photo capture nagai upload khlai manai busuk kb ni bisingong nai bono busung nai nai lene o jaga ono tabok photo ni goni rok tama color o jaga o khlai manai je light color photo ngani nangnai haikeba white background color ngani nangnai te mukhang rok camera go thik mokol manai nai haikene nangnai tabone rok photo upload khaigani 20 kb ni siming 50 kb ni bisingo ngani nangnai asuni bisingo tongrogani nangnai haike upload khlai manai tabone rok photo clear ke haikeba signature clear ke khaya hangke reject rok ngai thangnai ni rok photo no kaha ke clear ke khaige upload khaigani try khailedi signature ni go te left thumb ni go busuk dominion te kb nangnai hingena di 10 kb ni siming 20 kb ni bisingo asini under ro tongani nangnai te left thumb hingke 20 kb ni siming 50 kb ni bisingo tongani nangnai te size toni rok no sai ro ha engke declaration ke nirok pen paper ro english by clear ke ma suinai 10 cm te 5 cm width tongani nangnai 10 cm te height tongani nangnai 5 cm
te 50 KB ni siming 100 KB ni bisingo ngani nangnai hike nirok upload khlai manai te waisa ni rokno sawi ropigi important date ingke 2 October ni siming 21 October jora nirok online apply khlai manai je apply khaigani bagai nirokni age ingke 2006 jora ongoi tongke 2 October 1994 ni siming nirokni age ongoi tonghangke omono apply khaigani eligible nai te 1 October 2006 jora ongoi tongke nirok apply khlai manai age limit ni ko je o jaga tokmani apply khaigani bagai ingke nirok nagi nailedi job profile nirok office attendant nigo samang tamatama ma kaina ingke carrying of file paper etc file rok jotonw ke tongrogani te paper rok haike thewani bohai rok samang ma kaina ingke te supply of water and beverage to the staff ingke tabok tui rok bohai rok beverage khaigani bohai rok ma kaina te preparation and servicing of the food etc makainai sa rok omhai rok sa jangnai rok bohai rok no tongui bu ma sa ronai je no je senior tongnai rok no ngete attend to all incidental and or related to work attendant to the duties of wireman liftman cook omhai rok samung tongnai te maintaining and upkeep of record bohai rok samung tongnai exam center agotla nungnai te exam bofrongnai ge naidi 21 November 2024 nirok admit card download khaige exam rok bu aprona rogui manai 21 o exam nai ge nirok full details o video go nirok no sai ro ha ge nirok doubt ngi tong hangge ba comment khaigi salaidi nirok form fill up khaigani bagai hai doubt ngi tong hangge nirok no video alada ke snagi rofinai apro nirok online baiki apply khainai roku nugui manai nge padite next update no sangnai ne lesinai omone update to pai ha nge te next update no nai ne lenai omoke je tini ne update office of the district legal service authority Khowai district Khowai tifra obkhago je nirok district court ni hi sekango lai thangnai go nirok apply khai lai mani omono type test date rogu te interview rogu brok publish khai ro nirok je sekango apply khalai ja khangke ba omono interview rogoi manai district legal service authority ni bukhak dike sokai mani nirok je friend sono nirok share khalai di broni orobo sogoi gani angteng je brogu saimia ko rokungi maga notification tinin update o sokai mani ba ani bagai brogu broni oro sogoi brogu siwei omaike interview rok te test rogu romagani bagai or jaga office assistant clerk serial number 1 is siming 70 hinge 17 October 2024 Thursday o type test na jangnai 10:30 AM ni siming chengjangnai te kaisa angke 18 October 2024 ni Friday 10:30 AM o office assistant clerk serial number 71 ni siming 145 jora o cholenai 19 October 2024 ni Thursday from 10 AM ni siming 10:30 AM ni siming chengjangnai office assistant clerk o je post apply khaini rokke 146 ni siming je token number ni serial number tongmani 222 asuk jara serial ke tongmani nirok interview hai ka test rok rogoi manai je interview solenai je post ni bumung rok or jaga deputy chief legal aid defense counsel serial number 1 isming 5 jara je tongui tongnai rok ke o post ni bumung deputy chief legal aid defense counsel ni jo apply khaini rok ke 21 October 2024 ni Monday
11 AM ni siming start khlaijangnai je serial number 1 ni siming 50 rok hangke tei 21 October 2024 Monday bobsem 12:30 ni siming hai ni chengjak pinai Office Legal Aid Defense Council serial number 1 ni siming 10 jora tei 22 October 2024 Thursday wo time hangke 11 AM ni siming chengjak Office Legal Aid Defense Council serial number 11 ni siming 25 jora hangke interview rogui manai hangke friends ong nirok information nirok ni informative ungjagai tong hangke ba nirok like khaigani royalaidi haigan bukharok busrangnai tei nirok friends no share khailaidi je share khainai nirok ano support khainai rok no ani rok no pipeline hambai ma rogo nirok om haikena ano support rolai tongti tei bang nirok ni bagai om haikena information je daily ni roi tongnai tei nirok ni hamjang mungbo om haikena roi tonglaiti angbo nirok no pipeline hambai rogo angke badi tei next nalinai job vacancy kaisa mo bono busang private job ni no nai nalinai tini ni update o je sokai mani no looking for young and energetic individual for front office housekeeping female F&B service cook kitchen helper security and driver in hotel resort canteen kindly share your CV on below mentioned email ID je chakri omhai private job o khaigani wasogoi tongnai rok hotel logo samung khaigani wasogoi tongnai rok hingke nirok ni bagai omono notification haikaba omono ni bagai front office je puso khaigani wasogoi tongnai rok hingke front office te housekeeping te cook kitchen helper security driver omhai rok post ni go khlai manai canteen ni rogo gen rok khaigan interest tongkeba pro ni email ID go ni rok ni CV haika ba biodata rok pathogui manai bro ni email ID kha kaini rojak tongmani jaga go jephro kaisa jaga go rohorui manai saugatsaheroep.com o jaga go rohorui manai ni CV te kaisa angke chinmoy 2024 and herodip.com o jaga go rohorui manai haikeba CHINMOY 2024 @herodep.com o jaga go rohorui manai angke tini na update asung nang sinai friends ong nirok channel by jephro korongoi tonglaidi nirok om haikena daily na update notification magui manai nironi nangmani important rok tongui magad nok daily na update video no ta korolaidi jephro naigani try khelaidi video long ngai thangmani karon angkha kaisa jaga go daily ni update video om hai kaisa jaga go no joto notification sokai mani no roi rogo haini bagai video belai long ngai thangu tin rok khalogoi nai mani bagai no pipeline hambai ma rogo om hai kena nirok ni om hai samung nai tugui tongmani rogo tu channel bisingti ni nirok no manai hi kha khai te mumbo manthung omono ang diai nai engke tini na update asang sinai jotonw hambai